Mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu mujyi wa Uvira amarira ahambaye ku baturage baho byagenze bite. Muri iki gitondo igihugu cy'u Burundi kizindutse kigaba ibitero ku mutwe M23 aho wari wibereye mu mujyi wa Uvira, ariko umutwe M23 wabashubije inyuma ukoresheje intwaro zikomeye cyane, nkaho wagiye uhanura indege za gisirikari cya Repubulika y'u Burundi. Uburundi buvuga ko uyu mutwe wa M23 nutava mu mujyi wa Uvira bitazakunda. Icyo nkusaba ni ugukanda subscribe ubundi bwo tukigendera n'inkuru yacu. Ese byagenze bite muri iki gitondo? Ibintu biteye bitse ku kibuga cy'umurwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nguhaye ikaze, reka nze tuganire kuri aya makuru avugwa muri iki gitondo. Reka nze mukanya. Kwigaragambya kw'abaturage, kurwana kw'abasirikari bifite ishingiro cyangwa se nese nabahe bafite ishingiro? Nicyo kibazo tutangiye twibaza muri aka kanya. Ese M23 ibyirwanira bifite ishingiro cyangwa se Uburundi nibwo bufite ishingiro? Kisekedi se niwe ufite ishingiro? Nibyo turi kwibaza. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yananiwe gukemura ibibazo bya M23 dore ngo irabashegesha. Umutwe wa M23 nyuma y'uko irwanye igaba yatsindira ibice bigiye bitandukanye by'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo umujyi wa Goma, Uvira uyu muri kureba ku maskrini zanyu, muri Kivu y'Amajyepfo ahagana ku kiyaga cya Tanganyika, ni mu rubibi ry'u Burundi ndetse na Tanzania. Ibyo si byo bituzanye, ahubwo amakuru atuzanye ni amakuru avugwa ku kibuga cy'umurwano muri iki gitondo. Umutwe wa M23 igice kimwe cy'abasirikari binjiye mu gihugu cy'u Burundi, abandi binjira mu gihugu, abandi baguma muri Kongo. Ibyo bice byacitsemo ibice bibiri, bamwe bari kurwana mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi bari kurwana ku mupaka wa Kongo n'u Burundi, ariko barashaka kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Baragira ngo bihanangirize umukeba umaze iminsi myinshi ushaka kurwanya M23, ubwo ni igihugu cy'u Burundi cya Evariste Ndayishimiye. Ariko abaturage b'igihugu cy'u Burundi nyuma y'uko ubutaha mu minsi ibiri ishije umuturage wa igihugu cy'u Burundi yifashe agasuzugura umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi ari we Evariste Ndayishimiye mu ruhame mu bantu ku karubanda akamusuzugura, ubu nayo itangiye kumusuzugura. Abahanga mu bya politike baravuga ko umutwe wa M23 nta kintu cyawushobora uretse kuwukemurira ibibazo uri gushaka gukemura, ndetse nta kindi gihugu cyo muri East Africa cyabasha guhagarika uyu mutwe wa M23. Ubu abagwanyi ba M23
bari kwerekeza ndetse bafite intwaro zabo karahabutaka berekeza ahagana muri Kivu y'Amajyaruguru, aho aho DRC Congo yaraye ishatse kubaka. Ariko ndagira ngo mbabwire ko uyu mutwe uri kuherekeza n'ibitwaro byabo bikomeye cyane, nk'uko mugenda mubireba kuri ekara zanyu cyangwa se screen zanyu. Uyu mutwe wa M23 target ufite nuko ugomba kugera i Kinshasa. Ni amagambo atangajwe n'umuvugizi wabo Wiringoma muri aka kanya. Ndagushimiye wowe warebye iyi video, ndagira ngo uze kuba hafi umenye andi makuru agezweho. Ciao ciao.